ake ngithathe lethuba ngibingelele bakwethu nginamukele ehlelweni lethu le-SP Media TV nakho okunye bakwethu simphathele kona osukwini lethu lanamhlanje bakwethu la sithola umsebenzi womfana wasemzimkhulu abathi uBlackColoured uthi ke bakwethu ucela simdlulisele umyalezo kubalandeli bakhe nakubathandi bomculo wakhe nabantu abamesekayo njalo kanye nabantu abamgidelayo uthi uyabonga kakhulu bakwethu ngokumeseka kwenu nanokuthi nimnikeze uthando niyamgqugquzela ukuthi aqhubekele phambili bakwethu uthi album yakhe ayithengisayo isahamba kahle kakhulu uyathembisa bakwethu ukuthi nangokulandelayo uzokwenze njalo kanti ke okunye sikuthola bakwethu la sithola ukuthi uBlackColoured uthi bakwethu i-album yakhe iyatholakala ezitolo kuzo zonke izitolo zomusic kanti na WhatsApp iyatholakala inamba yakhe bakwethu uyishile ithi 079 70 17 508 ithi 079 70 17 508 kanti ke sesivala nje bakwethu sicela ukuthi nimsupport njalo uBlackColoured umfana wasemzimkhulu uthi bakwethu uyabonga kakhulu ngesupport ucela ukuthi nithenge umsebenzi wakhe nizowuthakasela niujabulele mina ke ngiphume bakwethu sithi ongapheli kuyahlola ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo ngiyabonga mina ashila damn